Ibihe byiza cyane kuri wowe udahwema kudukurikirana umunsi ku wundi n'iby'agaciro, komeza uzajya udukurikirana, natwe ntabwo tuzahwema kuguhereza amakuru azajya abagezweho, haba amakuru yo mu Rwanda, muri Afrika ndetse no ku isi hose. Amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel, ndi hano ngo nkubwire uko bimeze mu ntambara iri kubera mu gihugu cya Ukraine, akaba ari intambara yashojwe n'igihugu cy'Uburusiya ku gihugu cya Ukraine. Uyu munsi ni umunsi wa 31 w'iyi ntambara, ni ukuvuga ko ukwezi kumaze gushira iyi ntambara iri kubera mu gihugu cya Ukraine. Ku munsi wo kuwa gatanu tariki ya 25 z'ukwa gatatu 2022, ni ukuvuga uyu munsi, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yagiriye uruzinduko mu gihugu cya Polonye gihana imbibi n'igihugu cya Ukraine gikomeje kuberamo intambara ikomeye yashojweho n'igihugu cy'Uburusiya. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden kandi yari muri iki gihugu gusura ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri hafi y'umupaka wa Ukraine. Mu ijambo yahavugiye hari higanjemo gushimira cyane ingabo ndetse n'abaturage ba Ukraine kubwo kwitanga bakarwanira igihugu cyabo. Perezida Joe Biden mu magambo ye bwite yagize ati, reba uburyo bahagaze gitwari abagore ndetse n'abana batoya bagashikama imbere y'imodoka by'intambara bavuga ngo ntabwo tuzahunga, ahubwo bagakomeza kurwanira igihugu cyabo. Ibintu bari gukora ni ibintu bidasanzwe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi bemeye guha ubuhungiro impunzi 100,000 z'abanya-Ukraine bari guhunga igihugu cya Ukraine kubera intambara ikomeje kukiberamo. Mu yandi makuru kandi ahari nuko mu minsi 9 gusa mu mujyi wa Mariupol, no kuvuga umujyi uherereye mu gihugu cya Ukraine n'ubundi uri kuberamo imirwano ikomeye cyane, Abarusiya bari kubarasaho ibisasu bikomeye cyane. Kugeza ubu ngubu mu minsi 9 yonyine ishize muri uyu mujyi wa Mariupol, abaturage bagera kuri 300 bahaburiye ubuzima. Mu yandi maguru kandi ari kugenda zamuka ava mu binyamakuru mpuzamahanga, nuko nato yahigiye gufasha Ukraine bagahashya Poutine ndetse n'ingabo ze z'Abarusiya ziri kwataka cyane cyangwa se ziri kurasa cyane ku gihugu cya Ukraine. Ku gicamunsi cyo ku munsi w'ejo ku 24 Werurwe 2022 mu gihugu cy'Ububirigi habereye inama y'umuryango w'ubumwe no gutabarana nato, G7 ndetse na EU cyangwa se ubumwe bw'Uburayi, yigaga ku ntambara Uburusiya bwatangije mu gihugu cya Ukraine. Ni inama yanzuye ahanini gufasha igihugu cya Ukraine kikigobotora igitugu cya Poutine ndetse n'ingabo ze. Ni inama yari yitabiriwe n'ingeri zitandukanye mu bayobozi barimo nka Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden. Iyi nama kandi yari yitabiriwe n'abagize umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi na Amerika NATO, ibihugu 7 bikize byishyize hamwe byitwa G7 n'ibihugu byo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi EU. Imwe mu myanzuro yahafatiwe, abayobozi ba NATO bemeye kongera ingufu za gisirikare mu birindiro by'iburasirazuba bw'ubumwe bw'Uburayi mu nama yihutirwa yabereye i Buruseli mu Bubirigi. Ibi bihugu byombi byanzuye ko bigomba gukaza umutekano by'umwihariko mu burasirazuba bw'Uburayi kugira ngo babashe guhangana na Poutine. Ibi bihugu kandi byanzuye ko bizifashisha ibindi bihugu bituranye n'Uburusiya birimo Slovakia, Bulgaria, Romania na Hungary kugira ngo babashe kugenzura ibikorwa bya Poutine n'ingabo ze maze byorohe gufasha Ukraine muri iyi ntambara. Umunyamabanga mukuru wa NATO kandi witwa Jens Stoltenberg yaburiye Uburusiya ko ibitwaro kirimbuzi ndetse by'ubumara bakoresha batera Ukraine bishobora kugira ingaruka mbi kuri NATO yose, bityo ibihugu by'ibinyamuryango bitazigera bikomeza kureberera Poutine akora amahano. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi Joe Biden yaburiye Uburusiya ko mu gihe bwakoresha intwaro z'ubumara muri Ukraine, Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa NATO yahita isubiza byihuse. Perezida Joe Biden mu magambo ye yagize ati, twabasubiza tugendeye ku buryo babikoresheje. Mu nama yahuje ibihugu 7 bikize ku isi, ni ukuvuga G7, NATO ndetse na EU cyangwa se ubumwe
ubumwe bw'iburayi i Buruseli mu Bubirigi, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yasabye ko Uburusiya bwakurwa mu muryango w'ibihugu 20 bikize ku isi bizwi nka G20. Uburusiya buramutse bukuwe muri bihugu 20 bikize ku isi byitwa G20 byaba bibaye ubugira kabiri, kuko iki gihugu cyahoze kiri mu bari bagize G8 cyangwa se ibihugu bikize 8 ku isi, yaje kuba G7 nyuma yuko Uburusiya bukuwemo kubera kwigarurira intara ya Crimea mu mwaka wa 2014 ndetse no mu mwaka wa 2017 nibwo Uburusiya bwakuwemo bya burundu. Ibi bihugu kandi byihanangirije Uburusiya. Nubwo Ubushinwa atari igihugu cy'ikinyamuryango cya nato, G7 ndetse na EU, ntibyabujije abari mu nama kubatunga agatoki bakabasaba kudatera inkunga iyo ari yo yose igihugu cy'Uburusiya. Ibi bihugu byizera ko Poutine nabura amaboko y'ibihugu bikomeye nk'Ubushinwa kandi agakomeza kotswa igitutu, ashobora kuzatanga inzira y'ibiganiro by'amahoro. Mu gihe kandi mu yandi makuru ari kuzamuka, impunzi zikomeje kwiyongera n'abapfa badasigaye kubera ko umuryango w'abibumbye uvuga ko muri Ukraine hiciwe abasivile barenga 1000 kandi ko abana ari 1/2 cy'abishwe, naho miliyoni 7.5 bavanwe mu byabo. Amerika kandi ivuga ko izakira impunzi zigera ku 100,000 zo muri Ukraine zihunga ibitero by'Uburusiya mu gihe Ukraine ikomeje kwirwanaho. Perezida wa Ukraine kandi Volodymyr Zelensky arahamagarira ibihugu by'uburengerazuba bw'isi birimo France, ubwami bw'Abongereza, Canada ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'abaturanyi bayo kuyiha ibigega, indege n'intwaro by'intambara maze igakomeza guhangana n'igihugu cy'Abarusiya kiyobowe na Perezida Vladimir Poutine. Intambara ikomeje kuba mbi cyane, ariko ibihugu bikomeye bikomeje gufasha igihugu cya Ukraine. Reka dutegereze turebe aho bizarangirira. Gusa uyu munsi n'umunsi wa 31 iyi ntambara itangiye, benshi bari bazi ko izarangira mu minsi ya vuba, ariko mu minsi ya mbere nk'uko byatangajwe na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron, yabwiye isi ko igomba kwitegura ko iyi ntambara ishobora kuzatinda kuruta uko babitekerezaga. Imwe mu mijyi iri kwatswaho umuriro n'ingabo z'Abarusiya harimo umujyi wa Kharkiv ndetse n'umujyi wa Mariupol, ariko ingabo za Ukraine nazo zikomeje kwirwanaho cyane, dore ko uyu munsi basubije inyuma ingabo z'Abarusiya zashakaga kwigarurira umurwa mukuru w'iki gihugu cya Ukraine, Kiev. Ngayo nguko rero, ayo niyo makuru nari ngufitiye aka kanya. Gusa abantu bakomeje kwicwa cyane muri iyi ntambara iri kubera mu gihugu cya Ukraine. Andi makuru ni ku munsi w'ejo. Icyo usabwa ni kimwe, ni ukubana natwe ugakora subscribe kugira ngo hatazagira inkuru n'imwe izajya igucika. Amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel. Komeza kugira ibihe byiza, Imana ikomeze kubana nawe cyane.